Yoni borong tu mai na radio Fiji 1 totoka tunan raki na ngona ni ko ni takini yoni nando tu mai nanda ngonongo me do ben ru na nugo pinga rabi na singale ni ko ni sangula vinaka oya wana kamana langi na makia na vi mataka mai na diwa kina ruwa na vi singale mai na moni tikina borong buka na radio Fiji 1 nando mai viti wonga ni vi aniado ni sambulu vinaka sai kwengo na Vakaleleka ni nonde tukutuku e be bagan reti na presidente ratu peletikau ki veir na leoni palimendi e na nonra tutaka kamarro e na nonra be bagan bauti na leoni benua e na nonra positico e na dolava ni palimendi ndai e ka ratu peli ni ndondonu merra takata na leoni palimendi e na nonra ngarabi bagato tubata na leoni benua ngo e men dolava tiko ndai na imatai ni ndambe na palimendi na turanga presidente o ratu peli na letikau mai tiki tali tungani bengarabi ni kuwa na kena sarabi na bole ni waiwalu kasa oti binaka ya walu na embaki ngai wai dhuritali ana mateni palimendi Orita kana ministani banga tekingele kana lenia siratu nirto sa kilavenaka ka bakamurieti ko na non raivandi na songo ni do tei mai Australia membaleta na jinja ba ko yani eno non bonua goe salamuria ne revote kambuta da ke na songo ni do tei China mai kia na kawai ena kena kunei e sona mbadiningele ene uso sini jinja ka bakawe ni kina tukuno siratu ni sianga ni sendua ni tuktuku mai matento Australia ene tikinongo kina gito erto saya ade ni Australia na dorbu le ni timi ni biti ena buku ni nanamaki kina sot ni Gold Coast Sevens ena moni mada ongo era ulutu mana timi o emosi muleboro ke eminoni na sila karosa mai beso sebitaki o bate morabo bo ke jeri tuai mai da beker na Vakaleleka ni onde tukutuku ni bagadengu binaka ya bina boleh menonton apa cuma ini musik menonton bola FM 62 na seri ngona ni ndende manda ke central rental sapo ke ne rusu ni chime va na koloko ni sabola oya wa wati soni dalai gonga ya musik dono nama kikirau mena tolu kene bitu ena via kabi moliti kene porombuka gori na lali ne kabi bola FM namba 2 na seri